Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami kecunduk muali sareng Bapak sane pacang nagingin pepelajaran basa Bali ring rahina mangkin. Dumogi alit-alit sareng sami gadre nyane utawi kabarnya becik-becik kemanten nggih. Tur biar sayang video puniki kantos puput mangde side alit-alit ngeresep indik daging materi ring rahina mangkin. Nggih, sedereng lantur mangde channel puniki Persideng Limba Pak Edi Nunas sampunang lali subscribe, like, lan share nggih. Mangde basa Baline sayan lami, sayan lestari nggih. Sane mangkin durus biar sayang. Inggih sane mangkin Bapak pacang metaken demun nggih. Niki pinake apersepsi utawi sapunapi pengetahuan alit-alit sedurung Bapak jagi ngelantur nelatarang indik daging pepelajaran nggih. Nah saniki wenten lengkare. Nah niki taler lan niki. Lengkare saneka pertama idogler nakep bebek aukut nggih. Lengkare sane kaping kalih dadong ngalih tikeh abidang dipeken. Nah lengkare sane kaping 3 luh koncreng ngidih pipis karublah. Nah napi sane wenten ring lengkare puniki. Nah sekali puniki sane encen ngeranjing ring kruna wilangan lan kruna polah. Nah napi ke alit-alit uning ring kruna-kruna sane wenten ring lengkare punika sane encen ngeranjing ring kruna wilangan lan kruna polah. Napi ngresep nggih yening durung resep biar sayang penlataran materi ring lainnya mangkin nggih. Nah sane mangkin Pak Edi lanturang. Nah niki napi materi pepelajaran iraga ring lainnya mangkin inggih kruna wilangan lan kruna polah nih. Sedurung lantur Bapak pacang latarang demun indik tujuan utawi tetujuan pepelajaran ring mangkin. Nah niki saneka pertama nelatarang tegas kruna wilangan utawi menjelaskan arti dari kruna wilangan punika. Saneka kaping kalih nelatarang soroh-soroh kruna wilangan utawi ring bahasa Indonesia jenis-jenis kruna wilangan. Kaping 3 nelatarang tegas kruna polah utawi arti dari kruna polah puniki nggih. Sane kaping 4 nelatarang soroh-soroh kruna polah. Sane kaping 4 utawi kaping 5 nyelehen kruna wilangan lan kruna polah ring lengkare. Nyelehen puniki pates kadi menganalisis nggih kata bilangan dan kruna polah sane wenten ring lengkare utawi kalimat nggih. Mangda gelis langsung kemanten. Nah niki sane ke pertama tegas kruna wilangan nggih. Tegas kruna wilangan. Nah niki kruna wilangan ring bahasa Bali BB niki bahasa Bali nggih nenten berat badan. Bahasa Bali patah sareng. Nah niki kata bilangan ring bahasa Indonesia BI nggih. Kruna wilangan ring bahasa Bali, kata bilangan ring bahasa Indonesia. Dados nyane Presida Pak Edi cutetang utawi simpulkan kruna wilangan punika inggih punika kruna sane nyih nayang akeh utawi akidik pupulan barang utawi ring bahasa Indonesia kata yang mencirikan tentang banyak atau sedikitnya kumpulan barang sahananing maurip wiadin laksana pekarian utawi segala sesuatu yang hidup atau sesuatu pekerjaan. Nah niki tegas kruna wilangan nggih.
Ngelantur niki materi sane kaping kalih soroh kruna wilangan utawi jenisnya nggih. Yen mau sang indek soroh kruna wilangan punika kebage dados dados 6 nggih, dados 6. Sane ke pertama wenten sane kewastanin kruna wilangan ketekan, kruna wilangan gebogan, kruna wilangan pahan, kruna wilangan tenjanten, kruna wilangan pante wilangan, kruna wilangan pepasten wilangan. Nah, sani mangkin bagi alit-alit ngresep napi arti suang-suang soroh kruna wilangan puniki. Durung nggih. Sani mangkin Pak Edi pacang telah terang nggih mangde alit-alit ngresep. Nah niki saneka pertama kruna wilangan ketekan. Baos ni manten ketekan berarti yening sampun kepetek berarti dihitung. Dadasnya nih kruna wilangan ketekan inggih punika kruna sane kepetek utawi dalam bahasa Indonesia dihitung. Umpami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutus sia dasa 11 roras miwah selantur ipun atau selanjutnya. Gampang kan? Dengan niki nggih kruna wilangan ketekan. Lantur. Nah niki sane kaping kalih kruna wilangan gebogan. Nah niki gebogan napi sane kewastanen kruna wilangan gebogan. Sekali puniki kruna wilangan gebogan inggih punika kruna wilangan sane meduwe aran niri-niri atau arti masing-masing nggih. Utawi carane nyamatang mesiosan tur sampun ketah pisan kaanggen. Nah, caranya kita membawakan atau membacakan nike melianan utawi metiosan atau berbeda-beda nggih karena kruna wilangan gebogan puniki sampun ketah pisan kaanggen utawi sudah umum dipakai. Nah, catatan saking Pak Edi kruna wilangan gebogan puniki nenten kesurat nganggen angkanya nggih, tidak ditulis menggunakan angka tetapi nganggen lengkare utawi kalimatnya sapunapi. Nah, sekali puniki 35 punika kruna gebogane pesasur, 45 setiman, 50 seket, 75 telung benang, 100 niki 100 ampura niki kirangan S nggih 150 karoblah. 175 lebak, 1206 bangsit, 1600 sepe. Iwah sane lianan nggih. Imbonya ni presida alit-alit rerah ring Google indik kruna wilangan gebogan pasti akeh wenten nggih. Ngelantur nggih materi sane kaping 3 kruna wilangan pahan. Sapunapi pahan niki kruna wilangan pahan inggih punika kruna wilangan sane nenten kesurat antuk angka. Nah, berarti tidak ditulis menggunakan angka nggih. Sakewanten kesurat nganggen aksara utawi huruf. Pates kadi kruna wilangan gebogan iwau nggih. Niki wenten imbane apa hempatan utawi seperempat. Atenge berarti setengah. Atugal sepenggal. Apah teluan sepertiga miwa sane lianan. Nah niki berarti kruna wilangan pahan puniki ning ring bahasa Indonesia pates kadi seper nggih. Seperempat, sepertiga, setengah utawi sane lianan nggih. Nglantur niki mangda gelis kruna wilangan tenjanten. Niki wastane tenjanten berarti tidak pasti nggih. Tidak pasti niki kruna wilangan tenjanten. Nah, sapunapi indek tegesne niki kruna wilangan tenjanten inggih punika kruna wilangan sane nenten janten utawi tidak pasti nggih. Utawi nenten keni antuk nguwilangin akehnyane atau tidak bisa kita menentukan jumlahnya atau banyaknya nggih. Wastane manten tenjanten. Umpami wenten kruna abedik
Sekali contoh ring lengkara. Nasine dipayuke anu dua abdi. Nah, yeneng ring lengkara puniki nasine abdi kone. Nanging ngidangi raga ngitung nasi dan kan. Nah, niki kuasnanin kruna wilangan tenjanten utawi tidak pasti. Tidak bisa kita menentukan banyaknya nggih. Nomor 2. Wenten kruna begah. Begah puniki pada sekadi banyak nggih. Sekadi saudagar base begah man melibas di Pekan Badung. Nah, begah man ngidang hitung bas alit-alit ten ngidang nggih niki kuasnanen kruna wilangan tenjanten tale. Nah, sane kaping 3 utawi kaping 3 abanjar nggih. Niki wenten lengkara aja ke abanjar anake nulungin ia memula padi dicari aja ke abanjar. Nah, wenten kruna abanjar berarti aja ke liu nanging nenten presiden untuk ngwilangin utawi menghitung. Nah, niki kewastanin kruna wilangan tenjanten nggih alit-alit sampun ngresep nggih iki gampang materi ini utawi dangan. Nah, kaping 5 wenten kruna wilangan pante wilangan. Nah, napi kruna wilangan pante wilangan puniki yen yang rarah tegasnya nih kruna wilangan pante wilangan puniki nggih wenten mekudang-kudang sorohnya nih utawi jenisnya. Niki wenten ekan satuan, dasan puluhan, tus ratusan, peon ribuan, laksan puluh ribuan, keten utawi keti ratus ribuan, yute jutaan, bare puluh jutaan, iki ingel ratus jutaan, bengong miliaran. Nggih, ini sampun alit-alit nyingakin jinah miliaran pasti ke bengong niki kuasnanin miliaran. Nggih, niki kruna wilangan pante wilangan. Ngelantur sane kaping 4 wenten kruna wilangan pepasten wilangan. Imbenya nih sane pertama ini tegasnya nih dumun kruna wilangan puniki akeh ipun sampun pasti. Nah, berarti niki kebalikan saking kruna wilangan tenjanten nggih. Niki kruna wilangan pepasten wilangan puniki banyaknya itu sudah pasti nggih. Ketahipun kruna wilangan puniki kerinin antuk kruna-kruna sane wenten pekelitan utawi paiketan atau berkaitan nggih ring kruna wilangan suang-suang. Maksudnya niki kruna wilangan puniki atau kata bilangan ini didahului oleh kata-kata yang ada kaitannya nggih. Sekadi imbe utawi contohnya nih sekadi puniki sane pertama sampi napi kruna wilangane akid nggih bebek aukun dan mungkin sampi abungkul. Nah, niki kan soleh utawi aneh nggih sampi akid bebek aukun ining tikah abidang napi ke tikah alusin kanten nggih ining buku wawa alusin taluh abungkul patut sandal apasang inggih kiri kanan dadasnya apasang ining wayang akropa lontar acakap puniki sekadi wenten cakepane niki nggih ke kewastanin imbe utawi contoh kruna wilangan pepasten wilangan. Pun api alit-alit samun presiden minayang utawi membedakan yening Bapak Edi terlalu cepat menjelaskan nggih dados video puniki kesekip alan-alan pelajahi nggih. Nah, alit antos driki wenten sane metaken yening ring video puniki pastikeun enten bersidayang metaken nggih. Nanging dados sering nomor WA Bapak kan sampun uning alit-alit. Sapunika talar dados ring kolom komentar nggih. Mangke lanturang nggih Mang Degelis. Nah, materi selanturnya nih puniki inggih punika tegas kruna polah atau arti dari kruna polah puniki sapunapi. Ya niki kruna polah inggih punika kruna lingga sane poleh pengater anuswara utawi anu nasike. Pengater nike napi awalan nggih awalan anuswara.
anu suara puniki nenten jesias wantah suara ring irung atau suara hidung nggih. Sane ring bahasa Indonesia kesengguh suara nasal nggih. Iki suara hirung ring bahasa Indonesia kesengguh suara nasal. Nah, napi maksudnya kruna pola puniki tiang ten ngerti. Umpami kenten alit-alit mapikayun sane mangkin iki wenten soroh nih mangde gelis ngeresep. Nah, soroh kruna pola puniki minekadi wenten papat. Mangde haluh utawi dangan nyamenange tawi nyamananga wenten nyamananga sekali puniki. Nanging wenten 11 aksara utawi 11 huruf sane preside ke anusuarayang atau bisa diubah bunyinya nggih. Ring anusuaranya preside ngubah aksara ja, ca, sa. Ring anusuara ma ngubah aksara pa, ba, wa. Ring anusuara na ngubah aksara ta, da. Ring anusuara nga ngubah aksara ka, ga, ha. Nah, makin sampun api imbani utawi contone. Kan nike sane perlu nggih mangda alit-alit ngresep. Sekali pun niki alit-alit. Nah, umpami sane ka pertama ring anusuara nya. Kali pun niki. Yeneng wenten kuruna-kuruna aran atau kata benda sane mepengawit antuk ja, ca, sa yang berawalan dengan ja, ca, sa mendados kuruna kriya atau menjadi kata kerja. Umpami jemak, ampura niki ampura. Nah niki jemak ini ke anusuara yang dados nyemak. Colek, nyolek, sepit, nyepit. Tawi Pak Edi wauhin sampat dados inggih patut pisian nyampat. Nah, sampun api alit gampang niki nggih materi sampun lumrah kelas 1, kelas 2 sampun pulih talar. Lantar anusuara ma niki anusuara ma pacang ngobah kruna aran sane mepengawit antuk paba atau merubah kata benda yang berawalan dengan kata atau huruf p, b mendados kruna kriya. Umpami pancing dados inggih mancing, batek dados mata. Nah, imbenya ni presida alit-alit rerah nggih pasti ke alit-alit ngerti niki miwah sane lianan. Lantur anusuara nah patah sekali sedurungnya ni anusuara na pacang ngobah kruna aran sane mepengawit antuk ta, da mendados kruna kriya. Artinya anusuarana bisa mengubah kata benda yang awalan katanya itu t, d berubah menjadi kata kerja. Umpami tulis, nulis, dakep, nakep. Ampun umpami tunde dados nunde miwah sane lianan nggih. Lantur niki anusuara nga nggih. Patah niki artosne anusuara nga pacang ngobah kruna aran sane mepengawit antuk ka, ga, ha mendados kruna kriya atau berubah menjadi kata kerja. Kandik dados ngandik nggih. Kami contoh sane kaping kalih alih. Nah di riki alih bisa berarti halih utawi alih. Niki yening ke anusuara yang dados ngalih iwah sane lianan. Pami niki g durung wenten nggih. Gebog dados ngebog, gebog dados ngebog. Nah niki imbenya nih sampun api alit-alit sampun ngresep sampun nggih. Niki materi sane sampun lumrah utawi sudah umum nggih. Nah, alit-alit niki materi sane kaping untat utawi materi yang terakhir. Inggih punika nyelahen kruna pola lan kruna wilangan ring lengkara, menganalisis kruna pola dan kruna wilangan di sebuah kalimat.
Niki. Nah, sekali lengkare sani ring slide sani ke pertama nggih. Idogler nakep bebek aukut. Dadong ngalih tikah abidang dipeken. Lo koncreng ngideh pipis karo belah. Nah, makin ining selahin sapunapi pikoleh nyani utawi hasilnya. Fokus ring lengkare sani ke pertama nggih. Nah niki ring lengkare sani ke pertama punike idogler nakep bebek aukun. Nah alit-alit seusan iwau nyarengin penlataran materi saking Pak Edi ining rerah utawi selahin lengkare puniki. Nah pikih alit-alit uning sane encen ngeranjing ring kruna wilangan lan kruna pola sapunapi resep nggih sane mangkin Pak Edi tuntun dumun nggih. Nah sane ngeranjing ring kruna pola dumun niki kruna pola. Nah niki kruna nakep ngeranjing ring kruna pola. Nah kruna nakep ngeranjing ring kruna pola niki wenten utawi poleh anuswara na nggih. Kruna linggannya nih utawi kata dasarnya dakep. Lantur wenten kruna aukut. Nah kruna aukut puniki ngeranjing ring kruna wilangan. Nanging kruna wilangan api? Kruna wilangan pepasten wilangan. Karena riki wenten bebek aukut nggih utawi bebek satu. Bebek nike kruna wilangane utawi pai ketan kruna wilangannya nih aukut. Sabung resep alit. Nah nglanter ring lengkare sane kaping kali. Patah petaken Pak Edi sane encen ngeranjing ring kruna wilangan lan kruna pola. Dadong ngalih tikeh abidang dipeken. Mangkin wenten kruna ngalih ngeranjing ring patut kruna pola ngalih boleh anuswara nga wet krunanya nih utawi kata dasarnya alih. Dadosnya nih yang ke anuswara nga dados ngalih nggih. Kruna wilangannya nih sapunapi inggih wenten kruna abidang. Kruna wilangan api? Kruna wilangan pepasten wilangan padah sekali iwau nggih. Pai ketan kruna wilangan sareng kruna saning rinin utawi kata yang mendahului. Tikah abidang. Patut alit-alit? Patut nggih. Sane kaping utat. Lo koncreng ngideh pipis karo belah. Punapi? Indek kruna wilangan lan kruna polah nyani. Inggih niki wenten kruna ngideh nggih. Kruna ngideh ngranjing ring kruna polah krana poleh anuswara nga. Wit kruna nyani utawi kata dasarnya ideh. Ini ke anuswara yang nga dados ngidih nggih. Mangkin kruna wilangannya nih. Nah niki wenten kruna karo belah. Karo belah punika mungkin alit-alit uning nah pikir 1000, 2000, 3000, 100, 150 udah 200. Nah niki karo belah punika patas kadi 150 ngeranjing ring kruna wilangan. Nanging kruna wilangan api? Kruna wilangan gebogan nggih. Nah sapunapi alit-alit sampun ngresep indek kruna wilangan lan kruna pola sampun nggih. Nah niki sane mangken wenten sisi tanya jawab sesi tanya jawab utawi saur pitaken. Ini alit-alit wenten pitaken utawi wis materi kini kono ngerti dados takenang ring kolom komentar utawi dados WA Pak Edi nggih mangni side alit-alit ngresep pangten pocol mlanjah nggih. Pun alit-alit indek tugas Pak Edi nenten sobiahang iriki ring video puniki fokus ring daging materi. Ini tugas pasti ke Pak Edi ngererah sapunapi evaluasi ring pembelajaran rain mungkin. Ring tugas punika pasti ke Pak Edi kirim lewat Google Classroom nggih. Mungkin nggih alit-alit sareng sami sedurung Pak Edi pacang puputang penelataran materi ring raine mangkin
Pak Edi punika poleh materi puniki ring makudang-kudang sumber nggih mana Pak Edi nenten iwang. Nah niki materi ini krono wilangan lan krono pola Pak Edi rara ring buku Udiana Sastra kelas 12 nggih. Wenten ring buku Widyasari kelas 12 utawi kelas roras. Wenten taler ring alamat blog nggih Marsiana blog Ajum blogspot. Sampunika wenten ring sekarang ngidap blogspot talarnya.com preside iriki alit-alit salahin sapun api ndek daging materi. Usaha punika wenten gambar-gambar puniki background nggih mangde tampilan video puniki menarik Pak di rara ring Google Form. Di Google Form ampura google.com maksud Pak Edi nggih. Usaha punika indek backsound utawi musik puniki mangde wenten selingan mangde alit-alit nenten kiap Pak Edi rarah ring degung Bali sani memurde meong-meong nggih punika alit-alit ring sejroning penelataran materi puniki pasti ke Pak Edi wenten keiwangan nggih ini video ini suara. Nah sekali puniki wenten greget-greget nggih ampura amun niki presiden Pak Edi ngiring ini wenten iwang Pak Edi nunas karena pengampura maka kuasaan yang atur Pak Edi puputang untuk parame santi. Om Santi 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 Om. Bahasa Bali Ajeng.